Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kum kajing penkan mau ya ka sarkar jilla halor kajing dawa ka khon hinyo trip National Awakening Movement kabalayat menta labun snem habai day bat ban om ai lat shu ya ki kali kamai turis ki bawan na ki weipat ki jilla ban kamai ha kani ka jilla ha ka arpu sautrik ujliu ar hajar apusan kani ka seng kalalet ban bu biang ya ka dorkas ha ka office trekam u menteri rangba ka jilla u konrad ki sangma Habakran cekilat patai kubor uba Thomas Pasa working president. Uloong bakalong kabadan kam bandan no ya kajing perking ya ki kali turis ki bawan na ki weipat ki jella. Kenang bakan long kajing mentoy na kabenta ki trai muluk. Nalor kata uba Thomas uloong ru baka sorkar kan hab ban shimkia halor kani kenang bakan wanra ya kajing shongsngan ya ki turis ki bawan nabar. Ilawan ai ngoi kajing thok sa ko office jong CM ban kan ni ka jing tho tam ri shu ba na thamai tam ban shu ka ma khundia na du ar ta khat ni ila e kan du e ka sarkar jong ka to ka por haba ni hadin bi ala khre jung ni bachana ba nga khapa ka sarkar to ka por ba so ba banum sha shu ni kan tourist ki bambi Meghalaya register ba kinle shi tourist destination ki bar ko ka jala ka jong ba nga kama hatu ka por na kaliang under secretary jong sarkar jala ka jung ibra patha yang commissioner jong transport ban lek check lam city sikkim kile kumdo kata ka procedure ka jong ki ka regional ka jong ki ban kalawan ka report ru bio ho city sipo sikkim kim ju sha ini kali ki bari nabar ki penun kam be ki kali ki bana po sikkim hi khang ba ka tourism ham do kan ben to ya ki try look jong to ka jala but hatu ka por bana ka sarkar hatu ka por ra junior ri ha khar pra kaya penting sangi berkila orang bah namar bah KS ISBT mau yang kampadah ke sobha ban haduk bah ketika ISBT mau yang kandap hari kata apa deh ya kini baru kali di baru dari Meghalaya register itu sangat waktu apa ISBT kerana kali beri register pada Meghalaya kin fly ada kin ferry pada ini ki turis jongi sakit terus register bah hari kata balang milako Rusian Arsen kampus sudah mentang sini kumbu winju melini dengan seng winju kalau kam siteng bagi ibu dia bakane beri kata senjam pada kali jongi latho isya ICM ila perpau kita ki jinjia ki munjua ki bang latho saki sokar ki barem bang la kerpati ki ong ba sahaban full of no ya kani ke benta bat lada kalong ke bala ngin continue nah ka ai ka waktu ko sarkar jo aja khan yo kala kala bukti nomor buku bolong untuk ISBT kala urung kabar pada kebentaan nomor bakum lajiahi mentah ini ketika jinjai jadi sujur po indol tinggal pempawa ke sini ke jongi orang jen ba lada don kata kam procedure dan arrangement manum syashu kali pada bar bandai sadu sipo turus lesi kata jinjai kanum don ka jimbut nam yang jalan jongi tika balai pada ngila pempaw ya ICM beron mengira ung ni bahkan dia ke dawa kamlong bis halor kacing isi mai ngisi ini hari gidot tang arti lagi points idawa ini tang halor arti lagi point poin ke benung kau baki try mu ikut samla gitu ni kindio kamai dalde hak beribadah tourism department part kebar kanuan ra kajing singan kajing sultanat yaki turis ki bawan nabar sautul ki point mil ayah bukan ke situ ki jongi yang lada kini kita terus kiwan kisim tengah kali jauh kasih kapan nengkong ya kan pensuk yang ini kita terus mar kini kita driver kita jongi kila amelin te bania akhir kisurap kibar kim kibar riat kila amelin berkesun beneng angni ya kabale si kini driver nak tina pori thor kunda melin tan te kan avoid kanu kan miss happening kabala penjai kita terus kapen safe ki kabar lara don kini ki driver ki jongi ki ban ram ye kini ki tourist ki driver kan bakin long kung ki gai ma kumbang ila alam hiba da ki wanda ki driver nak ko asam kim tip ya time ti kini ki driver ki hap kali ya kali ti singking nagi pai ba ni na surok ti kini ka pinjar pelong inconvenient ba ya kini ki tourist ki won chene te nak mata ka jongi ngila ong ba sungha mo lada ki dan be te kini ki jongi be te kan suk shibun ban ngila kerpat habang ya dulu ya PS ro ngila kerpat bang ba teng ni pha ya ka city ki ba le se kim de personal letter ki jongi
kini kijing dawa ki ba mentoy ba ba teng ju reply teka pen sa yang ni hak umdum mah haki ba mensuang isi yo ki jawab ke ke ba sarkar ka sniu lo tu ka thok jong den ka yang ka office jong CM ila over tong sa shua phone no phone lo ni ka jing dawa ka jong ni ya ka city ka jong ni hadin si ko sni kharas ni ba ke ka sarkar ka le na me khmat jadi tai bentapan ka ba kawai ka benta bagi lapan pau ha city tu yang ba lalam kadang ka jing sisa bakin ki traveling agencies ki badan hang tiap buati ki kham kamai bun maki na kilum kiwa itiang na tourist destination jongi bana ne ka jala jongi amar ki puran kam de private car ban ferry ya ki tourist da ki tour su IY te kan ni kalau BI kalau BI chono ko ba kalau persya ya ka interest jongi tarik termu te na kali na jongi la ong siap udi ban sim kya bai ni udi ban sim kya bai ni bat lada kawan kata ka puat pa so ka jala ka su tu ba hoi ki kali ban apa nim sha shu nim pesngiat ke mau yong na mau yong kin lei ki kali ki bari ML back tile si ka solve ka problem baro ba migrant pada baka sarkar ka jongi kam tam me na ka mi jong siam pun pe ye kali ka jing dawa jongi da ka jing broad ka jing churkhat kanang ba ikan jing mentoy kan wan ya ki pai ba jong try lu jong jela ka jongi Sebenarnya ba kamba ini sihiruk dan kalian begini banyak kali turis kila ada kajing sarkar mereka begini ka reciprocal transport agreement ya tu itu dia tu kajing ini juga tu kini kan rabana kami ka jelajing akan ya kan era mulai itu kajing dawa ka jongki maka kini pi ka sarkar haba ka sim kini ki an kini ti ban mai khatam ya pada tourism kadi man sim jing mod ki tourist taxi association na ki stakeholders ki ba per kadi kan penmentoy ka sarkar bahkan once ka conclusion ka ba mentoy lang ya baru ka ba pha ka conclusion